Inggih semeton titiang sareng sinamian. Lu grayang pisan titiang dinane mangkin. Pajang wadarang satu Bali. Sane memurde. Jaya Prana Layon Sari. Ring di dona sane bece puniki. Indayang Lugrayang titiang pajang muncarang sane mewastu pangan jali umat kesarengin sareng titiang Riki bapa balang tama Jaya Prana Layon Sari. Om Swastiastu. Cai manusia tu sing makulo, makedi cai weng ini. Wake ane nutus isaung kali kematian anak ibu cai. Suireh dosan cai ini kelintang ketika wake. Cai pukul kuping lewatin danau. Kajekekan Layon Sari somah cai deh ngeriwatin kajekekan kami suari. Wake ane pantes kelaan ye mati cai jadi Jaya Prana. Lo pesan cai lagi nyawa. Wake jadi ane kelaan Layon Sari. Wake ane pantes kelaan ye mati cai jadi Jaya Prana. Dewa Ratu. Nah, jani alit-alit aja mau kejang. Kecerita yang jani ada tutur-tuturan satwa. Satwa sane menjudul Jaya Prana Layon Sari. Di desa Kalianget ditu di Gumi ane Madan dan Bukit. Di Madan Bumi Beleleng ada desa Madan desa Kalianget. Tuh ditu di Penepi Sireng. Cerita yang ditu di desa Kalianget ada anak cerik. Hidup ditu di desa Kalianget. Ngajak meme, ngajak bape. Lan ngajak kenyaman-nyamannya, ajak getet telu. Duh, Dewa Ratu. Risedek yani ane Madan desa Kalianget kena gerubung. Kena gerubung ditu di desa Kalianget. Mekejang nyaman-nyaman nih uling inyoman Jaya Prana. Kedo masih meme muah bapa nih Jaya Prana mekejang kena gerubung. Meme sing kodak-kodak ban pedalem nih. Dua Jaya Prana ane mersidayang selamat uling gerubung ento.
mepangenan sing kodak-kodak iki Nyoman Jayaprana. Kedepen baye, kedepen nunduk sekadi gerubuge aneh ngelasang, aneh mekejang, misahang ieu teu keneng meme bapeulan nyamane. Uduh. Naogang di tiang ratu benar. Dalam las pisan. Mancet angkian meme bapan titiang taler nyaman titiang. Napi ke tumadian titiange mangkin riki hidup ring mercepade. Sing kodak-kodak sebet aten titiange. Kitu Inyoman Jayaprana. Melengok. Di malun layon meme bapane ketu masih di muka layon nyaman-nyamane. Mepangenan itu. Sawire di desa Kalianget kena ada madan gerubuk. Bah bedeng mekejang anaki itu. Jani anaki ngalain. Buen langsung tanem. Ketu masih benjapane buen ada di ngua gelem. Saget benjapne di ngua buen mati. Mimi Dewa Ratu. Nih ane madan wabah. Nih ane madan gerubuk. Sing kodak-kodaken pedalem ini ngalit. Nah cerita yang Jani Jayaprana hidup seorang diri Jani yatim piatu sawire ketinggalan meme bapelan ketinggalan nyaman-nyamane. Sawire Jayaprana nu cenek sube ane madan ketinggalan mekejang nyaman-nyamane. Ento wireh iya Yani kewah nyalanang hidup nanging ide betare anak ulas wasing seken panjane uli sekat ieu kalaine tekeneng memene teken nyaman-nyamane kitu masih kalaine teken bapane ulian kena gerubuk di desa Kalianget. Jayaprana Jani nunas ya. Nunas tulung tekeneng anake agung ane nyeneng di Kalianget. Iya teke kamu misang dewek. Matur tekeneng anake agung di ane nyeneng di kerajaan Kalianget. Ratu pajenengan titiang. Dalam ratu sane banget sukses mayang titiang. Sane melinge riki nadag ratu riki ring kerajaan Kalianget. Titiang nunas. Napi jawenten karya iriki. Napi jawenten sane titiang pacang ngelaksanayan. Titahang tekening pedewekan titiang. Titiang nunas ajengan riki. Titiang nunas lungsuran riki. Mediolas titiang. Mang nomor sedang titiang nyambung urip titiang ratu. Nah janika cerita yang anake agung ditu ane nyeneng di kerajaan Kalianget. Pedalem pisan ane madan Inyoman Jayaprana. Kini ide mau bawas tekening Inyoman Jayaprana. Uduh cening anak alit. Nyen sujati ane cening. Adi ceneng bani mai celapat kepurian. Nawagang titiang anak agung. Ratu agung sungsungan titiang. Titiang mewaste Inyoman Jayaprana wastan titiange.
Titiang ketinggalan meme, ketinggalan bapelan nyaman-nyaman titiang. Titiang wadanunas lungsuran titiang driki. Paicain titiang sekali panjak ratu. Titiang mewaste inyoman jaya prana. Nyoman jaya prana dan cai ni gitu. Inge ratu. Titiang wantah mewadan inyoman jaya prana. Men cai dije cai ngoyong dini. Titiang drike titiang mondok ring penepi siring deh sekali anget titiang ngoyong ratu. Oh, lamun gitu cai panjak gelah. Cai ane madan inyoman jaya prana. Inggih ratu. Lugra yang pisan penewekan titiang. Mangken titiang iriki wenten ring Arab ratu. Patah titiang pacang lulus lungsuran iriki. Nah. De nyoman sumanang saya nyoman. Dini nyoman dini megai. Dini nyoman megarapan. Kang Wang apa aja ada lungsuran dini. Anesa side bahan nyoman. Untuk gelahang bareng. Gitu bawas anake agung. Sekati ento ane madan inyoman jaya prana. Ditu ngaturang ayah. Dipurian ane madan dipuri kali anget. Weh, gelisang satu jani. Ane madan inyoman jaya prana. Anakne alep. Bagus buine nawang ane madan tanggung jawab. Sebilang wai gaginane ieu ijaya prana. Semengan konden ngenter matana ini bebangun nyemak sampat mekedas-kedas di purian. Keto masih nyakan memanting mekejang gegarape ditujemake tekene ngane madan inyoman jaya prana. Nah makelu kesuen jani. Tinggalina ane madan inyoman jaya prana sing kodag rajin nih, sing kodag jemet nih. Ento mawinan ijaya prana dadi ane madan abdi kesayangan ditu dipurian. Nah jani gelisang satu sube madan inyoman jaya prana menek trune jani. Menek trune ya ane madan inyoman jaya prana. Weh mesiluman inyoman jaya prana uga secere dekil. Mong bodoh sing kodak-kodak. Jani kaceritayang inyoman jaya prana sube metuoh pitulas tiban. Angop anake mekejang ane ada di purian. Ningalin sua bawa ane ada di dewek ni inyoman jaya prana. Putih bagus dua buine jemet pisan mebraya. Ditu inyoman jaya prana kau kina tekene nganake nate ratu ditu dipuri kaliangan. Man nyoman jaya prana. Mai gelak bagian gelah dini nyoman. Gitu bos anake agung. Singgih ratu masjid wan titiang. Sinampura yang pisan. Napi pacang runtuh bawos. Ide ratu nate agung. Ngauken pedewekan titiang sekali puniki. Ditu lantas anake agung mabaos tekeneng ane madan inyoman jaya prana.
Nyoman angob saja gelah ningalin suabawan nyomane. Adi nyoman kene bagus nyomane. Putih alep duag buine jemet pisan dini nyoman ngayain gelah. Kene nah mana sawire nyoman jani subema danane madan drune nyoman. Singkeh nyoman lakar dot lakar nganten. Singkeh nyoman lakar dot ngale kurnan. Tuh pilien. Dayang-dayangnya mekejang tuh ane ada dini di purian. Engken lakar kejuang koma. Engken lakar ane lakar ke nyoman demenin. Pilien nyoman. Ada ane madan ibu putus supadi. Untuk dayang-dayang ane ada dini. Kita masih ada komang ayu mekejang tuh dayang-dayang gelak ane satir ane sayang mekejang tuh takunin punggawane ane madan ketut artu uling keroka tuh takunin iya aja metimbangan amon sing bakat ben tuh ada pengrajin ane madan sari utama ditu takonang masih metimbangan nyoman apang nyoman man ane madan kurnan ane sejatinya nyoman. Amon nyoman nu sumandang saya ada madan komang sari uling jinang dalem iya takonin iya aja metimbangan lamun komang nu masih sumandang saya ditu gelah-ngelah masih nyame ane medagang canang tuh di pekan belilingi ane madan loh suarniti iya liung lah kenalan dini dayang-dayang gelah iya takonin engken ane mebikas luung ken ane mebikas jelek pangsing nyoman pocol nyanan nyoman ngalih kurnan. Gitu piteket nih anaknya agung tekening nyoman jaya prana. Nanging nyoman jaya prana bingung kememegan singidang nyawa pitakone ane madan anaknya agung. Nah kene nyoman ditu dikute gelah masih nyame ane madan godel kute EO artis Bali. Iya coba telepon iya coba takunin nyenawang nyana dikute liu masih ada bajang-bajang ditu amon nyoman senyak memilih dini dayang-dayang ini man. Untuk beli godel takunin di kute nyenawang nyanan ieu ban masih ngaliang nyoman anak luh nyana. Ingetang iyan nyoman nu ragu-ragu nu masih bape ngelak ane madan nyame ane madan bapak nyoman partike entuh tegarang takunin pangsing nyoman nyanan terus tadi tua bajang nyanan di bajang tua nyoman keto piteket anaknya agung mimi ditu lantas ane madan nyoman jaya prana mesaut tekening anaknya agung sawire nyoman jaya prana jadi sube dadi ane madan abdi kesayangan uling ide anaknya agung ditu di sekali agat kini pebaosnya ane madan nyoman jaya prana nawagang pisan titiang anaknya agung boya jadi tiang tempal boya jadi tiang nenten manut tekeneng titah ide ratu betar nanging ngampurayang sawire dayang-dayang sane wenten iriki nike sampun sat make kangen titiang nyame sampun sat make kangon titiang ane madan timpal titiang nenten meres dayang titiang nganten sekeneng napi baos anaknya agung pacang tiang nganten tekening dayang-dayang sane wenten dikiring puyan boye jadi tiang piwal boye jadi tiang pacang bangkas tekening ane badan titah ide ratu tari gitu pesaut nih ane badan inyoman jaya prana
Sane mangken lugrayang pisan pedewekan titiang. Titiang pajang ngeruruh anak istri, pajang ngeruruh ane mewaste calon kurnan titiang. Iri ke sane wenten ring luar istana. Sane wenten ring Jabepuri, iri ke titiang pajang ngererah. Oh, kedo man. Nyoman senyak lah karena ngangon dayang-dayang yang ada di purian angon kurnan nyoman. Inggih ratu. Ya. Nah. Iyan kedo pengideh ane madan nyomane. Jalanang. Dumade nyoman pangmaan ane madan gegelan apang maan kurnan ane sujati. Mau jalan mango. Ditu lantas inyoman Jayaprana mepamit saking purian. Inggih lugrayang pisan pedewekan titiang ratu. Sane mangkin titiang pacang ke bencingah, titiang pacang ke pasar, sire uning ring pasar titiang ketemu jodoh titiang idrike. Nah jalanang. Nah jani cerita yang jani nyoman Jayaprana sube metilaru ring puliang. Iya kepekan beleleng aja ke kepekan Banyu Asri. Gitu masih jalan-jalan kepekan anyar. Nyenawang bin pidan itu. Nyenawang di pekan Banyu Asri. Di pekan beleleng. Utawi di pekan ane ada di pekan anyar jangan manjodoh. Kipa ane madan koman Jayaprana ningalin ane madan anak lo sekancan anak lo tinggalin telak tekangan tekening inyoman Jayaprana ane teke kamu kepekan mekelo inyoman Jayaprana di melongo merokok kebrus sambil ange nega di sisin tokone. Amon kene unduke sing beman jodoh lah karene. Amon dini sing man jodoh kang wang bedayang-dayange kajuang. Nanti sukat jani ane madan nyoman Jayaprana frustasi sawire mekejangan akite kepekan sing ade cocokine. Amon ledo lakar mulih dogeran be. Kenyal bedini nyongkok di pekan. Kepekan Banyu Asri masih patuh dadong dogeran liu itu. Gitu masih kepekan anyar. Pak Lupus beketakunin itu. Mekejang dagang-dagangnya ada di pasar anyar beketakunin. Mekejang gitu-gitu dagangnya. Buine kamu kepekan ane madan pekan beleleng be masih ketakonan mekejang ketakunin itu. Mekejang sing ada nawang. Sing ten ada nalu jegek teke mau belanja ke pekan. Sawirih anak lo jegek jadi be mekejang liunan mau belanja ke supermarket. Liunan mau belanja ke ane madan ke minimarket. Kapah nyak melali apa nyabuin lah karena mau belanja ke muka ane madan ke tengah pekannya ane benyek. Ane pesliwer jelamane. Entuh mulesnya ngeranang anak jegeng sing nyateke pada gengsi saya nyateke kepekan mau belanja liunan mekejang mau belanja ke mall mekejang liunan mau belanja ane madan ke supermarket. Amon gitu cangkal mulih dogenan beneh gitu abad nih Jayaprana ngerengkep. Maru kana ngemeting-tingan jitnya Jayaprana uling pekan anyar. Kelap tepukine anak lo jegek misi bunga Jepun meselipan itu di kuping nih ngangon baju badang ngangon baju gadang ngangon baju kebaya ngangon kamen batik mimih dewaratu nyen janaki loh nih nyen janaki istri nih sing kodak-kodaken jekek nih putih mulus
Mimi ento lantas jag-jagine tekening Inyoman Jayaprana. Keto masih anak londo anak istri to. Begitu nepuken rupane ane madan Inyoman Jayaprana. Kememegan sing idang pesumunyi. Salah tingkah apa adane cara jani salting adane. Hanya lewat begitu saja di muka de Inyoman Jayaprana mare mekejang jani ngeh ada anak lo jegeng ngeliwat ditu di tengah pekene. Paling Inyoman Jayaprana kamu mai matakot ijentot ane oyong di Pulau Obi tu takonine masih tekeneng Jayaprana. Jentot tawang anake lontong. Jentot kipa sing bisa jawab. Ketu masih Agus Eka Mahaputra. Takonina masih tekeneng Jayaprana. Gus Eka, tawang anake lo busan ngliwat tuh ketu Inyoman Jayaprana matakon. Ampura tiang sing nawang Nyoman. Mekejang anake takonine ditu. Mimi akhirnya ada anak tua teke rao kemo ento takon ini tekene Inyoman Jayaprana. Bapak uningin anak istri are busan ngeliwat ngangon baju kebaya gadang tuah ngangon kamen ento bapak anik ken ento. Oh, ane busan tu. Inggih patut dike. Ento okane ane dadi kelian adat itu di Banjar Sekar adane. Ento anake luh busan tu ane madan Ikomang Layon Sari adane tu. Untuk madan Inyoman Layon Sari keto kaki. Ento piana kelian desa kelian adat ane ada di Banjar Sekar becene. Mareman informasi madan Layon Sari Jayaprana sing koda-koda ken kenal nih. Sing koda-koda ken kenyal nih. Nikah yang namanya jatuh cinta. Nikah namanya cinta berbunga-bunga. Nih becalon kurnani cangi jani. Nih belakar calon ane madan anak luh pendamping icangi jani. Gitu Inyoman Jayaprana ngemig-mig dalam hati. Gitu masih Layon Sari. Mimi Dewa Adi tumen dipeken nepukin anak bagus cak bagus nih patuh cari bapu balang tama Mimi nah jani gelisang satu. Nah kedua ane beman kejunduk ditu ane madan di tengah pasare di tengah pekene lantas Inyoman Jayaprana ngengalang jani mewali buen mewali kemu ke kerajaan mewali kepurian ya. Ngelapor tekening anake agung. Nawegang ratu titiang anak ratu junjungan titiang sampun kejunduk sareng jodoh titiangi mangkin titiangi Inyoman Jayaprana panjak kesayangan ratu sampun titiang nyingakin anak lo adiri iri kering tengah pekene itu nih. Nike kocap mewaste Ikomang Layon Sari. Titiang mangkin nunas restu tekening ide sang yang ratu iriki. Titiang pacang anten sampun mangkin. Gitu mang jani Nyoman beman ada madana lo Nyoman benepukin jadi calon istri sing gitu inggih ratu titiang sampun kecunduk sareng Inyoman Layon Sari adanipun nah iening subek itu
Ne abe surate jani. Abe surate ne bang bapane Inyoman Layon Sari. Ane madan bendese ane ada di Badak Sekar. Orang-orang gelah ngorain. Kenten ratu inggih napi jetitah ratu titiang pacang sayage nyarngit. Sayang pas sayage titiang pacang laksanayang. Sing kodak-kodak kendel nih, sing kodak-kodak kendel nih ane madan ide raja ane nyeneng ditu dipuri kali anak. Ditu ane madan ide nate ratu nulis surat gitu. Ne surate jani abeunah kemo jani alih mulihne Ilayon Sari bang suratine tekadang teken jero bendesa ane ada ditu di Banjar Sekar orang uling gelah apang seken ane madan cening Jayaprana demen tekening ane madan Ilayon Sari nggih gelisang sadua sane mangkin saget sampun ni Jayaprana mangkin sampun renten ring umahne Ilayon Sari gelur-gelur riwayah Nyoman Jayaprana Om Swastiastu jero Weh adi sepi umahne sepi gak di umahne ini oh Swastiastu sih masih ada mesau kena apa terjadi ois nyendot teke baik ada nak bagus teke main melalui mulai gitu raos nih hidup jero bendesa ane ada di Banjar Sekar sek hek mai ceneng mai ceneng bagus hek weh kulo ke galane weh man ceneng ulin dijin nih ceneng adik tumen ceneng mai buine tepuk do di liman cenenge ngabe surat duling dijin do ceneng singgih naugang titiang mewaste Inyoman Jayaprana wastan titiange titiang wanda kuda saking anake ratu iri kiring buri kali anget titiang kanikayang niki makde swale patre lan surati puniki indayang niki wacen dumon peh magegeson ane madana jero bendesa Banjar Sekare nerima surat ane abane tekening Inyoman Jayaprana ditu lantas surati ane madan suale patranen tu bacane anggut ditu ane madan jero bendesa disuwun ne subuh mace suratin tu Komang Layon Sari mai je malu mang mai nyicik teke ane madan nyomai Komang Layon Sari nyajagin sawire kau kine tekene bapane ane madan jero bendesa Banjar Sekar nawagang tiang bape wenten api bape gegesuan ngaukin paukudan titiang kari dipaon titiang kari nyakan kini nih mang nih tinggalin nih ada anak bagus main ngabe suale patre lakarnya ratang deweknya ini dadi kurnan nyomang menmonyok Nyoman Layon Sari kengken ditu ani madani Layon Sari sing ngidang ngomong
Cuma mesaut aji kenyeman dogenan. Mekenyem ane madan layon sari. Cihne ane madan komang layon sari nerime ijaya perane jadi lakar ang mekurenan. Mare terimane ane madan inyoman jaya prane sing kodak-kodak liang pisan keneh ne ane madan inyoman jaya prane jani cang payu nganten kajana jegeg jani cang payu nganten kajana jegeg jani becang lakar nganjan ngasanin ane madan ngana jegeg gitu kenah nih inyoman jaya prane engal inyoman jaya prane ngelapor buen kebo kepurian ngelakar ngorang tekene ngane madan tekene anake agung nate ratu ditu dipuri kali anget nawagang nagu anget titiang ratu junjungan titiang sana mangken titiang sampun keterima iri ke reng penepi sireng sareng ide pendese sekar mas sampun taler titiang katrime dados mantun ipun mangken nasapunapi paidikan sekadi puniki nyoman jaya prane cai gelah milu bahagia gelah milu demen sawire nyoman jani lakar ane madan nganten kauken mekejang punggawane kauken mekejang apang kumpul jani di purian sawire gelah ngelah ane madan panjak kesayangan sekali inyoman jaya prane lakar nganten apang abulan pitung dina ada rame-rame. Ingat dang masih kauken ane madan babu balang tamak mai orain pang yung MC dini apang rame acarane pang megejeran acara pawiwahan cai ini nyeman gitu pitekat nih ane anake agung tekene ikom nyoman jaya prane nah jani gelisang sadua jani boy heboh ane madan gumi kali angete heboh sawire ane madan inyoman jaya prane jani lakar nganten aja ke ane madan ikomang layon sari mekejang panjak ke ane ada di kali anget sing kodak milu bagia milu seneng sawire reng dine ane madan dine anggare umanes di wuku kuning ane madan jaya prane aja ke ilayon sari lakar nganten ditu di anggare umanes wuku kuninganin tuh lakare ijaya prane lakar nganten mekejang bojani masyarakat itu masih panjak itu sayang sing kodak milu merasakan rasa bahagia ane madan jaya prane jadi lakar nganten ditu anake agung memerintahkan tekene mekejang kepala desa lurah kalian Banjar mekejang oraine tekene ane madan anake agung ngai anake agung pengumuman panjak gelah aja mekejang ingat dang inyoman jaya prane lakar nganten ditu di uku anggar umanes uku ane madan uku kuningan ye lakar nganten desa-desa ane ada di uwingkon ane madan di wewengkon kali anget
Mekejang mesuang ane madan bebali-balian. Hiburan mekejang. Termasuk kauken ane madan MC ne bapu balang tama. Apang mekejeran acarane. Kedo pengumuman anak agung. Boy. Rame nih sing koda-koda gapulan pitung dina ngadang acara. Jani subel lantas gitu Mejalan ane madan pawiwakane ane madan Inyoman Jaya Prana teka aja ke Komang Layon Sari. Boy. Ada nage nak nyumbangang fiar. Mon Bapa piare tegaken isinen kromo belakangnya pangkrontang kronteng tu angon mapagen ane madani Layon Sari do ene kaki ngelak jaran kaki ngeladokar dokare payasin apa ngidang jadi pang meriah acarane bain ada ngangon gitu Enton bos nuansa giri ini lakar ngemang ane madan Ibu Sriwidari lakar ngemang masih ane madan kini Alpan ento angon makejang lagi nyumbang di hari perayaan itu nanging Inyoman Jaya Prana senya ampure gati boye jetiang lakar seneng titiang pacang melajahang urip tiang diriki titiang pacang amal ane muaste sudarma titiang mangkin anak mekurena boye je kemewahan pacang tunas titiang nanging doa restu titiang tunas tekening ide dade sarang sami gitu pesatne ane madan Jaya Prana tekening mekejang bengong anake mekejang marening wang gitu dab bijaksana munyene Jaya Prana. Wih, rame nih sing kodak-kodak. Ditu lantas Jaya Prana aja ke Layon Sari negaken joli. Nawang joli nen tu ane madan cara kretekan kale metegen dia metegen. Sawire Jaya Prana dadi anak kesayangan. Sawire Jaya Prana dadi ane madan panjang kesayangan ditu dipuri. Buah. Metegan uling ane madan di wewengkon Banjar Sekar teka di purian kali anget. Ditu ane madan metegan si kodak-kodak. Mekejang panjake pada girang, mekejang panjake pada angop, ningalin kejegegan ane madan, kejegegan ni Layon Sari. Nah, kacerita yang jani. Mare teke anak elok ane madan ni Layon Sari. Bengong rajane bengong. Melengok rajane ningalin kejegegane Layon Sari. Akhirnya rajane jatuh cinta tekening Layon Sari. Kalau mendap rajane dalam hati berpikir rajane, "Puih, ne mare nak luh cegek. Ne mare nak luh luwong. Kalah permaisuri gelah mekejang kalah. Mimi Dewa Ratu seumur hidup sing dene bukin lo cegek cari Layon Sari. Adi bisa Jaya Prana maka tangane madani Layon Sari ini kengken unduk ne. Kalau pada saat itu rajane nungidang menguasai diri. Puputange upekara pawiwakane ane madan ni Jaya Prana aja ke Layon Sari pragatang tekene anake agung sakewale anake agung bemulai dalam hati ngeke daya jani pangidang dokedan ngerebut ane madan Layon Sari. Nah gelisang satu jani sube ceritane jani suod natap suod ane bemadan pawiwakane Jaya Prana
Bemegenepan ada di tu, ada joget Wahyu ulang ni ngenah masih di tu. Dede beranti dede nugi berjaga menting-ting-tingan jet ni magambal. Ketu masih ada DJ Mahesa masih kamu ngenah masih. DJ Mahesa milu masih di tu ngaturang ayah di Puri Kalianget. Ketu masih bapu balang tama beng MC beperagat mekejang. Kanti murah-muraban bungut ni bapu balang tama nalawar. Ulian mewah-mewahan di tu ada madan makanan megenepan ada. Di tu lantas jani besuot ane madan pawihan suot jani upacara ni subuh. Ijaya Prana mau pamit jani lakar ngungsi genah aja ke Ilayon Sari akan menikmati ane madan malam pertama kokek. Nah, ritat kala jani ane madan Ijaya Prana sampun mewali mangke. Ditu lantas anaknya Agung ngauken pada punggawa ngauken pate-pate ini mah kejang. Ditu lantas anaknya Agung ngeraos. Cai aja makejang patih-patih cai aja makejang. Dadi bisa Ijaya Prana mana nak lu jegek cekadi ane madan Ilayon Sari. Pokoknya cang sing terima madan ane madan Ilayon Sari. Angono kunan tekeneng Ijaya Prana. Kengken carane jani pang Ilayon Sari panggelah ane ngangon kunan. Gitu raos anaknya Agung. Melengo anaknya makejang. Ada patih ane madan saung galing. Ratu, nawagang pisan titiang ratu. Titiang patih saung galing titiang ratu. Sing pocol ratu lakar ane madan ngangon titiang pepatih. Mangkin lu gerayang titiang. Sade pacang kedaya. Apa ngidang dogenan ane badan Ilayon Sari. Persida dados istri. Pang persida. Nyarengin ratu iriki. Titiang bangyang riki. Titiang isaung galing. Pacang kedaya. Kipa kini tarajat. Man kengken kedayan cai ini. CGT ni ratu CGT. Mungkin orang tekeneng Ijaya Prana. Di tu ada kapal karam bedauh. Jani utus jani kemung. Utus jadi Ijaya Prana. Orang jani ngecek orang ada kapal karam di tu. Di tu bedau di seputaran terima orang. Tiang lakar ngedut pejalannya ane madan di saung galing lakar meragatang ane madan di Ijaya Prana. Sampunan ampun Ratu Betara. Jungjungan titiang. Sumedang saya. Titiang isaung galing lakar meragatang. Maramun tu isaung galing ngomong. Anaknya Agung langsung setuju. Berangkat. Kauken Ijaya Prana orang benang kau. Orang di tu ada kapal tenggelam. Ada kapal karam di tu diteluk terima. Selantur nyanan. Paman saung galing meragatang di tu. Gitu dayan anaknya Agung. Nah kacerita yang jani bin manene inyoman Jaya Prana. Kau kine tekene ngane madan dayang beli nyoman beli nikah ini kepurian beli tekene ane madan ida anake Agung.
nu sedang jana menikmati malam pertama mantu gas jani ben kitu Ijaya Prana ngeringkik mare man meneh pamtelu bukan angesing benjak bentak jam dase jam 1 kadang meneh ben pindo anak malam pertama dan saget jani bade tugas ben nah sing kengken nyoman komang layon sari ngoyong jumahna nyomana beli kaudos jani beli lakar ngakemo kal kepurian jadi ada apa ya di purian beli mendadak beli orangnya kemu orangnya tangkil kepurian jadi lo nah gelisang sadua jani beh sagetan sube jani itu nyaman cai nyoman Jaya Prana cai jani cai kemo keceluk terima cai ditu ada dinge kabar ada kapal karam ditu melang ngecek tu aja nih madan pate saung galeng iyalah karnutok pejalan cai ini kedo masih tekering parakan nih ada parakan duang dase nih lah karnutok pejalan ini masih kemo inggih ratu napi je titah ratu penggul titiang payang saya ge titiang jalan iya ning nike sampun titah instruksi dari ide ratu mangkin titiang pacak membayar nah gelisang satu mulih jani mulih ane madan nih nyoman Jaya Prana nyemak ane madan keris nih nyemak pekakas nih ane akan lah karangon luas kemu ketelu terima ditu lantasi moran tekene ngane madan ilayon sari komang layon sari komang jani beli kautus kemu keteluk terima kone ditu ada badan kapal karam ditu sawirene instruksi netitah perintah ane uling anake agung belilah karma jalannya udah beli nyoman yang dados di tiang nunas beli sampunang pisan beli memargi beli sawire ibi sanje setelah kita menikmati malam pertama tiang lelep ganti tidur beli ditu tiang ipi jelek beli di tiang ipi umai woga nyudang belabar beli yang dadi tiang nunas teken yang beli sampunang pisan yang beli menjalan beli sing dadi ketu nyoman komang sing dadi ketu sebagai seorang istri kengken jane madan titah anake agung kengken jane madan perintah anake nateratu iyan belinya nan sing mewali to pertanda to cihne beli besing ada ingetang pebesan beli ninya nyomang iyan beli besing mewali beli sing ada mai mule ingetang jaga ane madan kesucian jaga ane madan satian iluke tekening lagan beli ne beli nyoman Jaya Prana koden puas di tiang ngeman tresnan beline jadi beli lakar ngalahin tiang jelas pesan beli ngalahin dewekan di tiangnya beli ngudah kene pejalan beli ini tepo beli nah komang layon sari dan tuh sangat tangan komang jani beli lakar mejalan nah kacerita yang jani inyoman Jaya Prana subuh mejalan jani subuh mejalan kemu mejalan menengkau wih sing kodak sempat ada nih inyoman Jaya Prana sawire di perjalanan ia tetap ingat tekene kurnane ane madan ilayon sari nah gelisang satu jani
Inyoman Jaya Prana sube teka di penepi siring bepat tekene ngane badan teluk terima. Ditu lantas ipate saung galeng ngabut keris. Ngabut keris ditu lakar mancut angkiane ane madan Inyoman Jaya Prana. Nyoman Jaya Prana cai singke nyai nawang sawire cai ngelakurnan jegeg ngelakurnan ane ngalang permaisurine ento mawinan gelak kautos jadi lakar ngemati ang cai nyoman mati cai jadi Nyoman Jaya Prana. Gitu bawasnya ane madan pati saung galing. Le cai ngomong liu. Pamumput nih cai mati cai ani. Metolian dab-dab itu Nyoman Jaya Prana. Napi ke bawah sang anak aku. Ni kewantah titah perintah. Ia neng suyakti. Paman pate saung galing sak pacang mancut angkian titiang. Titiang iriki pacang sadia. Titiang pacang nenten membela pati titiang iriki. Titiang wantah ngelungsur napi panikan anake agung. Ia neng tua paman jani lakar mancut titiang. Rarisang paman. Rarisang bancut angkian titiange. Nah, cai Nyoman Jaya Prana. Ingat lang, jani kebancot angkian cai ni Nyoman. Wah, langsung nyabut keris ane madan ipati saung galing. Wih, aduh, ois. Wih. Ternyata keris nih paman saung galing singidang mancut angkiane ane madan Inyoman Jaya Prana. Singidang. Ditu lantas Inyoman Jaya Prana ngomong tekene ane madan paman saung galing. Paman saung galing. Titiang uning ya ning paman mangking laksana yang tugas. Iyan paman pacang mancut angkian titiang. Niki pusakan titiang angen. Keris bekel titiang lunjumah niki angin mancut angkian titiang. Sake wanten liliten aji lalang telung kateh. Iyan tan melilit aji lalang telung kateh tan persedayang paman lakar mancut angkian titiange paman. Mareketo raosne ane madan Jaya Prana nyelempoh ane madan ipate saung galing. Udah Nyoman Jaya Prana. Amburayang paman jadi. Iwang paman. Pamanan ning kedaya mekejangin nih. Ternyata Nyoman nyuk serang dewek tekene ngerakan paman nih. Sampun pelih paman. Nah paman. Dendo sangat ange paman. Iyan tuah ne pejalan karman tiange. Mepisah te tiang aja ane madan ilayon sari. Tiang nak las paman. Ingetang iyan paman jani mule ane madan jelek bin pidan jelek lakar ane bakajang pacang papan alap lakar paman keto masih tiang nak sampun mebesen tekene kurnan tiangi ilayon sari napi jalannya lakar ane kepanggih rarisang paman.
Nah jadi cerita yang sube madanane madan ilayon sai Jaya Prana nyerahangane badan kerisne lakar angone mancut angkiane Ijaya Prana. Mati Ijaya Prana mati Ijaya Prana mati. Weh, maresur baju teu angkiane Jaya Prana. Uling dije kaden teu krebe, uling dije kaden teu hujan. Perjani gumine mie ngalob bane madan gumine. Ditu makajang panjang-panjang nih jejoh. Wah, ngengalang ada numrang laib. Ada numrang laib, ada peselambah kemumai sawire jejeh nih si kodak-kodak. Nah, tuh, wah ipate Saunggaling paling malune sagreput tekene ngane madan macane. Aduh, tulungin, iwang tiang ampura, tiang japlo macan akhirnya. Ipate Saunggaling mati. Keto masih panjang-panjang nih mekejang mati. Ada totot lipi, ada gancel lelipan, mekejang nih duang dasir tuh sing ada selamat. Ada selamat tah besik ngidang selamat kemu mewali kepurian. Entu lantas takon ini tekeneng Ilayon Sari. Jero sane ngiring angkur nanti tiange mereka keteluk terima. Nabi ke wenten sekali mangken ku nanti tiange nenten mewali. Ampura di tiang Komang Layon Sari di tiang wadah parekan. Nah iki nyoman Jaya Prana sampun ten wenten. Sampun kepancut atau paman Saunggaling. Beh, marane ngohang gitu. Ilayon Sari ngeleng gelor ngauken ane madan kurnane Ijaya Prana. Beli Jaya Prana. Ngudiang beli kalahin tiang beli. Diolah jag-jage tiang meriki beli. Ale tiang meriki makan beli. Di tiang sadio tekeneng ragan beli. Ngudiang beli ngalahin tiang. Udah beli Jaya Prana. Woi. Ngeling muntag manting ane madan Ilayon Sari. Ditu lantas teke anake agung lakar nyuang ane madan Layon Sari angon kurnan. Komang Layon Sari. Jani kunanya ini mani madan Jaya Prana besi ngade. Main nganten ngajak ngelah nganten. Jani ngelah. Gelah jani angon kurnan Jaya Prana mati. Gelah angon kata. Napi ratu lakar ngangen tiang kurnan. Pamit ratu. Tiang tan side mekurnan sarang ratu ane ngeranang kurnan di tiangnya ten wenten. Pamit tiang dan bersedayang di tiang dados Pramaisuri. Apa korang? Senyak. Wah, jauh pahit de bergede ke ade madari Layon Sari. Tekene anake agung. Pahit kelewarange ane madari Layon Sari. Mai ngalen.
Balik nganten janglah. Gelah bengat berarti nganten ngajak Ade Madan Layon Sari. Pamit ratu, pamit titiang dan tambar sidaya, ampura. Wah terus paide. Akhirnya Ilayon Sari nepukin ada Ade Madan keris mepundung di belakang nih anaknya Agung. Kerisin tuh bancu tuh tekeneng Ade Madan Ilayon Sari. Ditu lantas Ilayon Sari nebe ibe tebeke ragane Haji Krisin tuh boy Mimi akhirnya Ilayon Sari mati Ilayon Sari sawiri nebak raga Haji Kris anaknya Agung. Ditu anaknya Agung. Mimih Dewa Ratu anaknya Agung tadi buduh anaknya Agung. Sawiri nepukin Ilayon Sari bersimbah darah di hadapan matanya. Odo ilo Ilayon Sari. Adilos bisa di lo ngalahin beli. Lo anti yang beli buduh dan ini raja kali anget deh. Nah gelisang satu Jani Ilayon Sari aja ke Ijaya Prana nunggal raga ditu gaya nangge kuburan di teluk terima tur Jani anaknya Agung buduh terus-terusan buduh ulian momo angkar aneh jalan ange dot ngerebut Ade Madan sing hak ne ye ento mawinan nyen je ane mesola jele nyen je ngelak ane pikiran negatif pasti ke tan rahayu pacang kepanggih sekali anaknya Agung ane ngedotang Ilayon Sari pang dadi kurnane keto ngekedayu pang Ade Madan Jaya Prana pang sing nu. Mari kita ambil hikmahnya oleh satu ade puniki. Niki satu legenda uling Ade Madan uling beleleng, uling desa den bukit. Sante mangkin menten ke kuburane drike sane mawaste kuburan Jaya Prana ring teluk terima. Singgih ide dane sareng sami sawirih ke bande antuk galah wanta asa puniki demon titiang nyarengin. Dumade ring dinane sane pacang rauh redite sane pacang rauh titiang presiden bali nyarengin ide dane sareng sami ring satu Bali sane mangkin titiang pacang lungsur pamit nunas gang renesi nampura yen iwang titiang enter acara satu Bali puniki lugrayang pisan titiang pacang lungsur pamit titiang puputang antuk parmasanti om santi om. Angin dudane sareng sami sane sampun miarsang radio Nuansa Giri FM ring di jemata pengenah sore puniki. Titiang pengentar acara budaya Bali ring radio Nuansa Giri FM pacang kelanturan sare mangkin budaya Bali titiang pacang unggahang mater mangkin iki Dramagong Petro Dolar sane medue kenangan marep Dramagong puniki dumugi kemanten samian perside pekedek pekenyam sareng titiang iki Bapak Balang Tama ring acara budaya Bali ngiring piar sayang sane mangkin niki mangkin satu Dramagong sane majudul
kurenan pisage saking petrodollar. Berpikir orang, jangan lah, wayang orang. Oke, terima kasih banyak Niki. Sareng sami sanesa penonton. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat.